Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nak taka 3 kilo? Ha? Pun pegah. Taka, hai bang. Pua saka yang tak pua dah. Nyan, hai bang, taka, nyan. Nyo saka akan saka. Lain pulang. Tira nak bang. Kalau pun pegah hari ronu. Tira hana hantam tadi ngopi. Tira nyan bang, garam. Oh sira ada pegah bet tera. Tak boh tu nak rintu bang. Kalau bang nyo lakai maaf beri dah hanan tu pun pegah. Pulen, karu-karu thawak ka. Hanam kudu pu bagi lakai bang nyo hana meroh tang pegah ba. Pun laki ro bang. Lu laki rintu ka. Oh, nya rinto hai bang gelake. Hanam dah depu bahasa pegah yang dari bunuh rinto. Abangnya Aceh Raya, makaji bahasa Aceh Raya, tanya Aceh Utara, ya beda bahasa ngaurunya. Makaji dah hanya pakai sama Aceh, menyudah jalan nanggro ya bahasa luar nanggro. Tanya sama saudara ngon abangnya, jino nalaki mah hanjit saling mengejek. Bang lo lakai maaf beri dah paji dah beda bahasa. Ketemu mantan. Goreng amigo. Hey bro, kepeh lagu bagus sikit, biar lagu galau sabi. Okey bro. Got panjang iku, gulungku panjang. Hah? Itu kan Dek Fatimah, mantan aku. Kok makin cantik dia ya? Hai nyo Dek Fatimah kan? Nyo bang. Kok adik makin dari? Panen. Tak belum dek? Bawa mana bang? Bang, bawa mana 5 lebih apa? Gak. Dek, je lakai nomor silo. Apa? Nombor sila? Alah, apa nomor silo? Nomor WA ya dek? Jut bang, catat bang 08. Mana kak? Kepun nak je nomor kapat ayah, hana mupu api. Makasih bang. Gak. Halo Dek Fatimah. Halo bang. Lagi ngapain? Malam minggu yo dah main jut. Malam minggunya bang. Jut. Anak lo mbak seorang titip? Anu. Tarik lom. Tiga tak tarik. Kerak pada. Kiban man kat tarik tiba kujuk pau. Oh, aku pip kek kau kujepnya. Cucu. Hai kat cucu ke adik bayi ke dek kat tarik je hai tiba. Hai pak hai. Gak jadi susu daripada racun. Awak raya-raya badannya, awak fitness-fitnessnya. Susu je. Oh hai ke. Ha ke gawara badan ni yo kului ukalon. Otok baby raya urai benda-benda. Emang awak raya badannya garang, tapi makanan ji susu, buah manok, daging, nutrisi makanan ji, habis sayuran lo. Muka kah lembut, tapi racun kak Munyo yang kaping sabi, untuk tanya jam rumah sakit, habis kah sakit jantung, habis dah tinggal urun tanya cintai. Emang umur ba Allah. Hai pemirsa, betul lagi baru nak sekolah pegah. Muli saatnya rukuk kajian ibu. Benda jaga tu kesihatan bacut. Bersayang ke tubuh ni. Mam yang kawan je pergi sebab-sebab. Hajut hai gam. Pacaran vs nikah. Kamu di mana, Beb? Aku di sini kenapa beb? Aku nggak mau kehilangan kamu, Beb. Ha darah mai. Empat ku haya sigam. Gu romantis baju ni hei. Beb pada baju online. Mau. Besok kita beli ya. Ayah hai ni kalau baju online lagak-lagak dat. Lah dikata betoto tak kena ke dalam tu. Kenapa, Beb? Kok bisa jatuh? Di mana sakitnya? Ayah hai sakit akiku. Oh, tak jolom kenan. Matam ke lagak ule bentung. Hai. Buah nak jadi le apa kauri? Eno ha uro ka. Baga pacu, betre dandan. Adanya ke lagak tu. Apa hai gu romantis baju ni hei lon.